Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah As dapat kesempatan guna Collagen Plus, produk terbaru di B International, dan kita gunakan selama 30 hari dan setiap hari kita ambil 2 sachet 2 kali sehari. So satu sachet 100 ml air. Itu cara nak makan dia. So walaupun As ni kategori yang diambil usia yang agak muda lah untuk gunakan collagen ni, kita tak sedar rupanya kulit kita dah makin berkedut, makin nak mengering. So bila kita buat, kita gunakan collagen tu, yang kita nampak secara teknikal bila buat skin assessment, hydration sangat-sangat bagus. Lepas tu kedutan kulit makin baik. Maknanya even you baru setahun ni umur 38 lah ambil collagen ni. Kemudian kulit well hydrated, sangat-sangat hydrated. So kalau nak tahu, punca semua masalah kulit adalah hydration. Dan siapa-siapa yang takut dengan kedutan, pigmentation semua adalah hydration. Nak elakkan masalah jerawat semua pun hydration. So memang produk ni terbukti lah untuk hydratedkan kulit kita. Dan paling best dia menggunakan bilberry. Bilberry ni dia very antioksidan yang sangat-sangat power. Dia boleh pergi kat semua organ kita. Dia boleh melancarkan aliran darah even dekat bahagian muka. Sebab tu mata pun boleh bagi impact yang bagus juga. Sebab aliran darah yang bagus. So As baru guna sebulan. Kalau ikutkan semua research dia 3 bulan tau. Kita guna sebulan je. The month after that, kita tak ada guna apa-apa collagen, Magnifit pun. Tapi kulit kita sangat-sangat elok dan memang kita boleh rasa inch loss. Inch loss walaupun tak ada kaitan dengan apa-apa tapi dia inch loss. Dan kulit kita sampai sekarang nampak cantik sebab Magnifit apa dah habis dah. Magnifit collagen sebelum ni dah habis stok, dia tak boleh guna tapi kulit kita masih maintain macam memang effortless untuk jaga kulit after that. Itu saja.